Ari Evento 106.5 FM. Sunhuchaikipi, como tú lo querías. Rimarinchi Tarcisio Quispechayaykamun ancha uyarinayki Quechua Siminchikpe programa regional Chayaykamun Tarcisio Quispechayaykamun Siminchikpe programa regional Manakuykunawan Pusaq paniyuqta sapapunchaw Cuscanchacuzo Radio Jarivento 106.5 FM Sunhuchaikipi Rimarinchi Tarcisio Quispe en su horario estelar de siempre con tu programa regional muy sintonizado con noticias, comentarios y entrevistas todos los días desde las 8 de la noche por Radio Jarivento 106.5 FM. Comentarios y entrevistas, no se olvide. Los fines de semana, finalistas en la Rimarinchi. Allintuta ojillaykuna pallaykuna allintuta imaynalla kaykunaykunasqankichik kusisqachu llakisqachu imaynara qharikiña rimarininchik programallanchik chaykamullaña kay Radio Jarivento 106.5 FM nisqan wayra wasintakama chayñata riki redes sociales plataformas digitales nisqantakamapas imaynalla qaykunallam kakulashqankichu ojillaykuna panichallaykuna qharikiña ñariki antarikullachkanchik ñariki kay programallanchikwan rimarininchik lunes a viernes rimarininchik informativo y sábado domingo rimarininchik revista semanal chanaqa wawqillaykuna pallaykuna compartir nisqanta churaychik chaymantariki churaychiktaq ya chay me gusta nisqantapas semanal chaynapiriki chanaqa wawqillaykuna pallaykuna compartir nisqa kaypi compartir nisqantam sufrichkanchik chaymi repitikamuchkan huk iskay rimay pampachaykullachu wawqillaykuna pallaykuna Facebook manos imata churwarum sintin mana compartikuyta munakuchkanchu pero igual estamos tratando de compartishkanchik kay programanchikta imaynataq haykaynatapas bien wawqillaykuna pallaykuna haykaypi ñatarikullachkanchik a ver kaypi mana compartikuyta munanchu bien entonces wawqillaykuna pallaykuna ñariki tarikullachkanchik en 106.5 FM chay tariki 91.6 o 91.7 91.7 FM nisqanpi kay Ayacucho llaqtapaq kay Ayacucho llaqtapaq liu kay muykunapaq Tambillos Chiara waqlawkunapaq riki wawqillaykuna pallaykuna Enaqa willaychik llama hasta uyarinankupak riki kay Huamanga llaqtapipas ñam uyaychkanchik ña rimarininchik tariki wawqillaykuna pallaykuna yachashqanchikna kay rimarininchik programa informativo regional incluso interregional porque Huanca Wilcalawmanpas yaykuchkanchik wiki kay programanchikwanqa bien pajarinpaq willakuy apurawchallaman wawqichallaykuna panichallaykuna machuchakunariki pajarin hamunaykichik karqa amas hamunkichikchu kay Vinchos llaqtama ya Vinchos llaqtamanta willakuy oficina de Siam nisqanman pajarin si hamunaykichik kasqa riki bajamunaykichik kasqa amas bajamunkichikchu ama mayqinikichikpas bajamunkichik pajarin miércoles paqñas hayachikuy kanqa miércoles taña bajamunkichik riki chay acuerdasqaykichik ruranaykichikpaq
¿ya? Chayna jajayachico a todos los presidentes de las asociaciones, de las 21 asociaciones de adultos mayores del distrito Vinchos, amas pajarin baja monquichichu, jayakaykamun chiquiari que a promotor nikichikta, chayna pereke paiwan Pablarinkichi que suspendimos acá que mana alcalde pa tiempo un casjanraico, ya. Tenga miércoles tañas canjari que chay hatun junio nakui. Chaynaja uyarejkuna, quizá para cada vez mana riki que presidente kuna otra kuna ves kan kichichu. Uyarejkuna ya willay kapulawaichik suspendis gaskach karnis poglegum ama pajarin baja monkichichu. Huilla Coicuna, Oranchik pasa 8 de la noche con 30 minutos. Oranchik Saporo Chalaman, pues ahora aquí en la chunga, Patachani, Calculas Cascanchi, Gricao. Kai Wakputis Laupi, Kai Guanta Laupi, Ojlegon, Pelegona, Jainim, Pacar, Jarike, Bala, Baleanacue. Chaisiri Guauca Chalecuna, Pan Chalecuna, Jokumusore, Kiao, Mancharicos Pangonan, Hawan, Yorachiwan, Acopas, Nispanse, Aijiculan, Mancasca. Hinaspangnya chinkaron pichha punchauña. Pairiki warmallara, Juajulegon Paligona, chunka hanchis guatebolera, 17 añitos. Paisiri que Jainim pasak semana, tariki chinkaron mancasja, Jainim pasak punchaupi. Pairiki rir hawak luchigua lauman wakwanta, laum pericao. Kai putis, carretera putis, chuimacota nishan, tariko Juajulegon Paligona. Chay periki kang mancarja asalto ating seriki primum piwan moton tariki dejas panko o chaquillawan ayjin manco kasja chay pichum jajata wichi kun mancarja urmaruspan o chay llaqta pichu taquiaron o chincaroncho ñanta pantaros chay pimuyukachachkan Uimata haikata pasaron o chay balacho japero ti chay pipas istirarayarumpas mana yachakunchu chayriki ayllukuna nichkanku yana paykullawaya maskaykuypi kuyasqa ayllullaykuta nispariki payqa kanman karqa sutin Pablo Bautista Cavalcanti quizás yunkalawpi payqa inchapas yunkaman chayaron chaypiña llaqtapi kachkan riki y mana riqsisqapi kaspa ichapa riki muy ucachachkampa ricao entonces paipam sutin Pablo Bautista Cavalcanti ya chaynaja chaypita wañukuykarqa riki hukmoso iskaychunka pusaq watayo wañukullanman karqa chay baleanakuypi chay balamanta ayqispan riki chinkaron kay wiraqucha mutuchapis illasqaku riki primontin chay mutuntapas sajeros pariki ayqinmanku kasqa manchakuyimanta kunan qariki kay bala pichikuaño roson pues nispachi oqchalegona panchalegona kunañataq chinkaron riki chinkaron porque nisqanchipina wañuymantaya wañuyta manchakururqaku riki kunanqa wañurachuqsun ñuqanchiktapas nispa chaypichu chay wañuqta rikunmanku pues karqa paqay waqay paytapas wañurachi ñuqanchik wañurachiwan nispapas ayqikunmanku karqa chaypipas kachkan riki o pakarayachkanchu o imaya pasampas mana yachakunchu así que kay programa uyariqkuna maypi chaypipis kachkankichikmi kay yunkalawkunapas uyarikankichikmi kay wiraqucha kay futumas kachkan musucha allin musucharaq kasqapas payta yariki maskaykullasunchik llapanchikmanta riki bien wawqillaykuna pallaykuna mas willakuy kay programa kay San Juan de Miraflores, no Lurigancho sino Miraflores, San Juan con la clima pegachkalemika. San Juan de Miraflores nisqan pawqillaykuna pallaykuna wañurachinko chunka pichqa watayuq warmata chay siriki chay wañurachinankupaqa hina vecinallan hina chay sipas chakunalla hayanman kasqa engañuwan riki hamuy nispa qayarqaku hinatin pasaspan riki chaypi wañuyta tarikurullanman kasqa kay wiraqucha paysiri estudiante del colegio Jorge Basadre kay Pamplona Alta nisqanpi riku wawqillaykuna pallaykuna estudiarqa kay San Juan Miraflorespi chay cercanpita yacharqa rikaw chay riki sipaschakuna huknin riki nin a ver más o menos 17 años
más mayor con arcas capas que si pasa con agua o nin siriki china o nanyata rosadita chayna sutinchasjas chay si pasa con akamangas chayanta Joko joven parika chunka pusa guatayo 18 añitos Ime Estefano Sepe Ramírez paikuna que chay guañura chikachka pues kay China y Rosadita paikuna que engañó a que jamo y nispo warmata hayalgaco como guarma 15 años chica mascaipe chica wan parlaipe en los pájaros hayawachkasca y mata ya monango a ver espari parlaramos en espari que rincallarja y chay picha haya guaño y tatari corollan mancasca kay taita joven chunka picha guatayo rico con pelegón no su punta camana William Anjik choricao ña Policía Nacional del Perú Tahuichacuspan Chajairiki Haiparuña Tapucachacuspan Tahuichacuspan Inaspan ña Watucharuncuña Riki Kai Musota Chunka Pusacnio Guatayota Chayenta Riki Pai Pasote Riki como Ime Estefano Sepia Ramírez y Chayenta Kai Iskay Sipaschacunata Rico China y Rosadita Chay Siriki Nin Ari Jainin Pa Pasajpim o Jainawata Nin Chukampas Chaypim Kai Warmaja Ñujata amenazó el año pasado no amenazó Kai Warmaja Chaylo no ataca Chunka Tawa Bataglar Rico Guaño Hachisay que nis parik amenazan mancas Chay si conan a ver Guaño Hachangachos nis Pajayang Mangucas Harik Ingañulawan en las parik que le vamos a dar una lección nis parik que Chaynan Patari que pensar con las pagan ser que Guañorun Mancas Harik Kai Mozo Nas paniscanco are manchachilla monarjánico manchachilla tam monarjánico estaban jari que ganaron como que capricho ganaron con kai calpaico en apten me que guaño rachisjánico nispa huilla con coca y warma con guau chale con pan y chale con marrimari kai programa chipe marrimari Santa Anita Nishamso Ojelegona Pelegona Tujeron Mancas Jarike Kai fábrica de Pepsi Cola Kai Santa Anita Pelegona Kai fábrica Pepsi Cola Chaipi Aillos Rike o sea Chaipi Chay Saschacuy Pitarico Aillo Mañacuchcan Rike Yana Pacoita en las patas Nichkan Kai empresa mana Yana Pawachkancho Paga Puachunya Are Sano Kaspay Halyam Kapakurjani y Konanja Onjuchkani Chay fabrican con tujeros Kangwan y Konang Manal Yam Kapakuit Atimñacho Kachkanari que Kimsa Churi Kunapas y Paikonari que Sachakuit Tarikulachkan Mana Huljikas Hangrai con Isparike Waujiaikona Payakona Mañacuchcan Kai Huerajucha Pairiki Kimsachunka Pichayulara joven Yalara o con Palecona Kimsachunka Pichayu Karikao Pairiki instalachkar Hariki Chay gabinete contra incendios Nishanta Kainina ahora para contra Picaj Pariki Churalachkarja y Chay Perike Tojearorja Chay tanque residual Nishan fábrica Pepsi Colape en Aspaneki Paita Querieron ricao, herido en Chiric Mistrema y Perica querieron, no tense con anja manaña atillaña chuliam capacuy, tarico con palecona. Chaisi que pai, chañata guaque afectados, niscancunapas, mañachcanco que empresata, indemnizawachuncuya, anantaya, pagapuachuncu, chaninninta, porque hay problema casjanmanta miki, o sea que hay tanque tojeros pan queridos janmantaya. Si hay problema que es Hangmanta América, mana ya un capacuita tichcanicucho, sachacuip cachcanico, jampipapas, pasmicuipapas, imapapas, jorgenesita cochcan, manamiki ñojaiku puchaicucho, que empresa pamiki huchan, nis parico aujilegona pan, ni chaleicona mañaculanco, hasta vanga, que empresa hinaya yamkachka, haré clausura temporal, nis hancha rato ya huichaiconco. En las pájaras que ya puncharon en pasaron, en la tierra, cajla kichaicos, panginaya. Yam Kachkan Wauja con incluso que hay empresa para Kachkan se estaba procesos administrativos sancionadores Nishanika incluso Kimsa ya cumplieron con Yaningrika como 40,000 soles Nishantari que Chaimana Alin Yam Kachkan Manta
kay empresata multarusqakuña chaytas pagaruñasa pero hasta van kay ayllukunatas mana yana pallachkanchu kay empresa Pepsi Cola chay qhariku awqillaykuna pallaykuna una empresa transnacional mana miki kay Pepsi Cola qhariki kay taxachachu igual que Coca-Cola pa huknin miki kay Pepsi Cola qhariki Arquipape wawqillaykuna pallaykuna karqhariki kay 1 de mayo kay santuario de Chapi nisqanpi misariki celebración religiosa nisqan wawqillaykuna pallaykuna kay Virgen de Chapi paytariki kay 1 de mayo justo kay 1 de mayo día del trabajador chay puncha uriki celebrasqaku rikao raymisqaku hasta wanja chaypis karon ninaraure wawqillaykuna pallaykuna incluso kay santuario Chapi nisqanqa riki chunniqpim kachkan manam llaqta ukupichu kay fotokuna hawasqaymi hina chunniqpi arca de Noé hinaraqmi chay ayrichay kasqapas sumaq hatasqacharaq kay hatasqachikachkan ruirumpacha mana ni cuadrawpaschu ni suytupaschu hasta wanqa riki chay buki chayna rikao chaynachatam hatawsqaku rikao waqtanta calamina eternity imallachikuwaqa pero como hasta kay estera kaspikuna chaykuna chayñataq chay vela rikao chay vela chay sirio chaykuna chiki ruparonman karqa wawqillaykuna pallaykuna rikao incluso riki sapawatas pachaknintin runakuna rinko riki kay Virgen de Chapi nisqanman wawqillaykuna pallaykuna ancha riqsisqa riki kay Virgen de Chapi chayman riki chay feligresía nisqankuna rinko o chaypi kriyiqkuna incluso wakiq riki promisankunata aparikuykuspa rinko chaysiki chaypi hina chay riqkunalla dejarqa riki velata ratachikunku chaymiki costumbre que iglesiaman rispaqa siempre vela ratachikuy riki wawqillaykuna pallaykuna chay vela ratachisqallankos riki masiarunman kasqa tasñururqa riki chay seran riki chayman purispan mastaña miraruspan ruparullanman kasqa wawqillaykuna panichallaykuna hinaspa kaypi ñuchkanchik kay Naki Kuya miembro de Cruz Roja payriki ay mismulla rinman karqa bomberokunawan chayñataq policiakunawan o camión cisterna nisqanta aptakuykuspanku aunque mana aptarikunallachu rika camión cisterna sino pusarispanku charika camión cisternakunaqa machukuna riki hinatinqa riki chayta pusaspas rinmanku kasqa riki wawqillaykuna panichallaykuna chaypi rikinin manas kanchu sasachakuyqa riki piwanpas maywanpas mana pipas kirisqaq kanchu ni husnillanwanpas como campopi karuman ayqikunku chay husniykunamantapas y chaynapi mana ima sasachakuypas kanchu riki pero ichaqa daños materiales nisqan riki kan wawqillaykuna pallaykuna chay taytachatachiki chay mamacha Virgen de Chapiqa mama chatachiki ruparon rikao chay pachachankunata imankunata chay siriokunata ruparon chay ladumka mesanchankuna seguramente machakunapas ornamentas y chay carpas hango tukuy chaykunata riki ruparon wawqillaykuna panchallaykuna entonces taytachapas ni mama chapas ni narawraymanta ayqinchu wawqillaykuna pallaykuna sasa ayqichinaraq chay taytachapas rikoreron mama chapas rikao chayñata niki tayta arzobispo Javier del Río Alba payrikinin hinallam chay misaqa apakun hasta wanja procesión se suceja riki suspendikuykusqa hasta huku mamacha conseguinankukama rikao porque sichu mamacha taruparon hinaptenqa ima procesión ñamakaronqa rikao entonces chay allichanankukama pachachanta conseguimos claro chay yisuchamantaqa chay ruparqa rikao Chamanta hariki yanayar en chayta riki pachachayga chispaku harika hinale procesión harikao bien chayna pasa con wawqillaykuna panichallaykuna Chayniki suakunas pachakurun kuriki o obreroman o sea llamkaqman yam cascoyo o chalecoyo sumasumaqta rika
obrero canico ni hispárica, vamos a hacer refacción, vamos a mantenimiento ni hispárica, paicona chay suma pachaco y con ingeniero pena macho obrero con maipip chaype suma pachas jao suma pachas cascoyo chay no kunami chaynas yay corollanco financiera niscaman kay San Martín de Porres niscam por Lima laupe en aspata suaron ko au que con vaya Jorge Chan Tarek chay financiera manta. Chay se pasa con cuadra 23 de Avenida Perú de San Martín de Porres Niscampo, au que la pelegona. Ratu chay, chay suacona ya ecoros, pues Jorge ta apaconco, ni hook minuto pas, dice 42 segundos. Vaya, mama, apurado chayama, ya ecoron, cabe Jorge mai vaciaron en las pas. Ni un minuto pas chay ocupé casjacucho hasta bancare que Jorge ta jefe y cospa pasa con las jacuaco chalecona pa ni chalecona chayanta chay seguridad ni canta pasicao ama cuirin que choya yanga ta bala pison que manespa hasta chay guardia seguridad tapas guatucharus jaco riquao guatucharus jaco en las pachay cangre que equipo seguridad balan pas carga posiblemente o tahrik chay caspin pa ricao tira palo ricao chay tapas quitará pongora ricao en aspan chay guardia seguridad nisjanta caroncharos banco ratuchal asal ratuchal yo que con pelego na ñavi gemchillata chay pasaro con chay cajera nisjama ahí mi suma tanche que estudiar ja coricao cajera nisjama asoicon que nas pare ya mai llave caja fuerte panes pa llave tamaño con en aspa chay pe juljita apa cuyanco aujilagona palchalegona ratuchalla hasta cuenta con una cama, hasta celular, banjadas, papas, demoran que marcan el número, marcan el cama, timbran que tilili, hasta contestamos una cama, ya, minuto pues pasaron, yaricao, pero asalto rato chaya, carón, mancas, jaricao, palecona. Chay que hay equipo de inteligencia de Pinque de San Martín de Porres, paicona, que ña tajuchacus cancuña, incluso cámara de seguridad, chay con tapa, que ña jawak payach cancuña, las panco, rexi pachcanco, piconas, maicunas, can, mancas, hachay, suaconari que civil, obrero, pachaman, pachaco y cospa, chay financiera manta, jolijita, jipicoscona. Pasacorja, puncha, manani, tutapas, chuau, chalegon para el las papas, chay, para con las chay toroaros pan pasa con que te guaclao pericon con las pagar. Kay constructor con las obrero con las mai mantai hamuchkan con ispachi jawas papas con che asaltante con aninco para que era rico pasado. Con asaltante con pues imagina con ataña chorwachkan ko pasao, jorge consignan coray coricao. Hasta civil con amam chay obrero con pacha con coraj. Asaltas con camión ta Say cachispan, cochay, allí chactocos palla, caja de seguridad o cajero automático, ni san jepico y tamonas raco, chay tarique, chay soldadoraban oculta tojos panco, apaco y tamonas raco. Asaltante con inventan con auxilio con pele, mari que programa en chipe, chay tarique que comas laupe, que hay panichanchi que trabajan en carga que hay Ministerio de Interior nisjampe. Parece que sin caicos panicao aparja carrochallanta, festejar que hay Día del Trabajador niscanta seguramente, para compañero con apeo, unas parece que copachata rico pia y gorja, que primero brindis, chay manto unos par de cervecitas, y chay narique carrota aparja, sin cachaicos pa en España ta chucaron. Chay sí, chay chucaros pan mana, chay chucas janta ni yana pan pascho, hasta banja. Apurado mancarrón gespespanse aiji con mancas jawao gilegona palegona que trabajadora del Ministerio del Interior. A ver, en vez de ejemplo cananta Ministerio Interior perachta policía con un yamka las chay taroawanchik ya taronata sashaco y manchuran nispas hasta un piñas cacachcan coriki ya tarona con arico augilegona palchalegona. Piman se chocaron mancas taxista tarique carron hay paros pan tangan mancarga chocaron mancarga y naspan se taxista bajamos para que a ver chocaban que nispa muy cacharanga más carron que espespanse aeje con mancas jawao chalecona panchalecona chay serie que jatipaspan coriki che placan con jatipaspan che carro color de jatipaspan coriki ninco pai jarike
trabajadora del Ministerio del Interior, menispa ojilecona pani chayaicona. Y chayna con Taroranco, a veces trabaja con una psicoauxiliar Pallegona. Una trabajadora del Ministerio Interior Chay Taroran. Más rimaririco auxiliar Pallegona, más rimarica y programa del Chipillo Sigamscancherica a frecuencia 106.5 FM en Islanta, Chayentarique, frecuencia 91.7 Kay Ayacucho Yachtapak, Tambilus Yachtapak, Kay Chiara Laopak. Y juclao con una papa que cae la sonapa rica y chay cuchcanchi más caro lao con una manrico au chalay pan y chalay Guyana Coichi nos paiki chica señal abierta FM 106.5 y chayanta 91.6 nisjanta ya kichay chik autoradio kichikpe wasiki chik la radio chayta prende chik celular pues con anjar que radio yo que llama anja etapas prende chay chiquia si chumana chay cancho mañana chay mejor no haga redes sociales ni dari que voy a rewa que YouTube o Facebook ni janta YouTube ni jampe jari que RTV rima ni janta ta ficha con ahí que y Facebook ni jampiñata jari que radio jari eventos o jari que rima rinchi Chaita más que con X, plataformas digitales, ni jampas, que hoy harina para cachcan que reproductor con abajo chere con paichere con. Es que ya con chiquita ya chere con más que esa chataje más que ericao, pero igual chacaya. Yo sé mucho canchica a través de frecuencia 91.7 que Ayacucho ya está pa. Prestamistas extranjeros ni san con ambianga ya están yo que llamamos chayamo celular marica joder que tacho ni si tachcan que yo prestas ahí que jaicata tajmonanque guaranjata chunca guaranjata pacha guaranjata ni para obres de conco a una sola firma mana que hay ni garantía y mata pues mañana se hay que ni paran para que nos presenta como joder que josuna hay que pa ñapas llaña porque Banco Marenque garantía hipotecario, garantía laboral y más garantía taps mañas uchcan que testigo tapamo en ispaconar grika ojo le cascan más recibo cona en ispaconar mientras que extranjero con añata grika joder que tachunan que caja joder en ispa mana muna cachachkam sapichi uchcan quiña tenga nistas paja imagínate ya en España apiculanque y barato necta ric jalarin en peja que ya tan pagaban que man yo paita chunis para engañaron con chay mantaga y mata pasado con na chay mantaga interés ninta sube cachinco en aspaja manaña paga y atiña chay préstamo au chalegona pani chalegona chay serike mana rixis jamanta chay extranjero una economía mana presta conacho y engañata kaiwera huchahina chay sachakuy pitarikuruah incluso acá Huillacoicuna Magina, punta Huillacoicuna Magina, chay extranjero con anda presta cojonaga, manaña pagaita atispanse hasta guaño rachicunco, huarco coronco o balea coronco paso a chalecona panchalecona, achkaj merimari, chay nampacuna picachcan, chay naga, cuidado chayawan, chay Hukunamanta, Arexis Jamante, o sea, que vecino, amigo, paisano, cachcamos con jeche, prestachazón que man, pero con anjacha extranjero man presta corocón que ya tiene su riesgo, nincoricao, chaynas guajilegona, panchelegona, España que caipe, Huillawachcanchi, caibera jucha, comerciante, paiseri que taita Juan. A paiseri que presta corus jarike 4.500 soles nisjanta porque debe cuyan mancar jaricao debe cuyan mancar jainas pangarike chay deudan paganan parike a prestacha corullar jainas panganya taxi manaña atis jañachu pagaita porque interés ninguna wangrike alum paita tijo y culasja porque tawarangat presta coron que no ten kutiga ching ya doble tam interés ninguna wangwa pelego. Claro, Quillampeja nada ya pagaban, pero allí te cuenta tu queja, ya dobleta paga chisonca, hasta triple ni janta paga chisonki. 4.000 te presta coron, que 8.000, 12.000 ya en daño cutiga chinay, que ricao. Entonces, piensas que 4.000 cutiga chip, y 8.000, 10.000 soles, 12.000 o 15.000 soles consiga, más asañami que hago. Entonces, paigo una mana paga y tamunan que china amenazas son quiña, pagaba, caen hacia interés ni. Paga mana cak ima pasa son kimang menispa hasta guaño chinco mana paga et atetin jarico auji yagona palegona chetariquiña Policía Nacional Perú ya chachcaña que vera cucha presta coror jarinas mana paga et atir gacho mana
mana paga y munas hanguancho sino que hay interés ninguna subera chip tiene mana paga la del gacho ricao más ña pagan para rico en que mejor denuncia coror jañari que hay comisaría San Cayetano chay pinichkangao comisaría San Cayetano nisham denuncia coror genas panchay periqueña investigación piña cachcan que hay asunto. Hay préstacos comerciantes, sachacoy tariculachkan porque chay prestak ninkuna nichkan manachu pagaban que kajay kachkan aylluykinkuna nisparaqsi incluso renikmanta chay futunkunatapas dinininkunatapas juramusqaku hinaspa chayta qawchin kajaya pay aylluyki paymi churiki paymi warmiki nisparaq wawqillaykuna pay chayaykuna chaysik hasta mancharicuspan asuykuniki comisariaman denunciakunanpaq marrimarik wawqillaykuna pallaykuna marrimarik. Chayanta wawqichallaykuna pani challaykuna Julio César Takuma Puma 39 años llamkapakullan maniki sapa punchao como cualquier llamkapaku joruna riki hasta wanga payriki llamkapakurqa moto chanwan llamkarqa imata ruwaspan chay delivery nisqanta riki apapaku riki imakunatapas rika wasin entregaspa rika payqa Lima llaqtataq makintinanchik riqsikuq riki mayman chayman apananpaqpa rika chay delivery nisqanta ruranman karqa riki wawqillaykuna pallaykuna hasta wanga hayninpa 19 de abril pasaron un año chay 19 de abril nisqanta wawqillaykuna pallaykuna kay avenida Los Cóndores de San Juan de Lurigancho nisqanpi camioneta riki wichqarullanman kasqa chay purinanta rika inaptinsi chay chukarullanman karqa riki wawqillaykuna pallaykuna kay motociclista, bueno, mototaxista, sino motociclista, porque para llamar moto lineal nisqan rikao y chay wawqillaykuna pallaykuna sarura chikullarqa kay wira hucha. Incluso chay saruqnin qanichkan había sido un policía en retiro. Policía riki karqa puntate nos parece que seguramente puncharon incumple cororqa o tagriki mana en policía kasqawanpas pero pareja riki ña policía manta ancho risqaña kasqa rikao nas paga policía kaspaqa imatataq yacharqa riki chayna ruwaykunata nachos wawqillaykuna pallaykuna rikao. Entonces kaypi nichkan chay camioneta ruyaqpiqa tayta Eddie Gustavo Vázquez 59 años, claro, edadnemic pasados años, chaychik jubilakurqaña rikao chaychik policía en retiro. Tayriki chayta rurarullanman karqa riki tayta Julio Takuman payñataq kunan mana llamkayta atinchu porque chay accidente perike pakikururqa chay clavícula nisqanta rikao kay wasa umruchantaya qipanlawchat kay ñawpan kay manachu kachkan kay brazo chanchinman riq kay chakachakuna rikao chay sutin clavícula chayta riki pakikurun ni moto manejananpas balinisqa moto tapas chaypi riki kallpancharuspa chay pakirurqa rikao. Chaynas pasakulachka wawqillaykuna pallaykuna naspataq nin paypas riki kimsa kan churichankuna chay churichankunatapas manaña mantenita atillachkanñachu mañakuchkan riki kay policía en retiro ya riki yanapachun nispata riki wawqillaykuna pani challaykuna marrimari kay programa llanchikpi orapas apuraw challamañataqma illakuykullachkan rikao marrimari anchañata riki aviso a la comunidad paja rin punchao parik hayachikuy karqa matuchakunapaq amas hamunkichikñachu pajarin punchawqa miércoles punchawpañas kanqa chay huñunakuynikichik tayta alcaldepiwan chaynaqa kay Vinchoslawpaq kay willakuy riki para todos los presidentes de las 21 asociaciones de adultos mayores yanqallataq riki pawamuyachkawaqchik hawanpi ukunpi tutapamusparaq riki nas pajarin suyarusqawaqchik. Así que vicinokuna uyariqkuna willaykapullawaychik quizás riki autoridadkunaqa manas uyarinkuchu kay programanchikta pero vecinokunaqa ayllukunaqa uyarikullachkanchik kichikmi kay programallayta marrimari kay programallanchikpi chayta riki wawqillaykuna pallaykuna kay Amazonas lawpis riki kachakuchakunaman chaytam ninchik kichwapiqa riki kachakuchakuna o soldados riki misterimaypiqa kachakuchakunaman mikuchisqaku mana allin mikuyta chay fecha de vencimiento nisqan pasasqayuqkunata chay riki kaywanqa riki unqurusaqchiki wañuraqchiki hichapas imapas hapirullawanqa
mana mikuymanchu nispanse ayqikullamanku kasqa chay ayqikuytamiki ejército peqa sutinchankuri que diserción rikaw chaysi wawqillaykuna paykuna kay kachakuchakuna niki ayqikusqaku chaysi wakiqninqa mana kutiykuyta munanchu wakiqtas esusaqarika ruegaspan kutiykachinku rika kutiykamuya nis wakiqñataqsi mana kutiykus hinatinqa imatapas haykatapas ruwakurwankichikmanmi kay denunciasqaymanta nispas wakiqa mana kutiykuyta munachkankuchu wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa paykuna nisqanku kaypiqa karqam chay maltratos humanos o tratos inhumanos nisqan rikaw chayataqmi mikuchiwarqaku chay alimentos vencidos o sea manachun kan rikaw fecha de vencimiento puntakunata rimanchik rika programapi qawanaykin chay fecha de vencimiento anchay vencisqakunata wawqillaykuna pallaykuna mikuchinman kasqa riki kay soldadukunama hinatinqa chaywanqa unqurunmankupas chay intoxicación nisqanpas karunmanpas wañu imarunmankupas riki chay soldaduchakuna rikaw y chaynapi riki ayqikullasqaku wawqillaykuna pallaykuna pero chayta yacharon jefe del base militar y chay Ministerio de Defensa paykuna yacharon hinaspansi que chay base militar pe o sea chay soldaduchakunapa umanta cambiaron ña wawqillaykuna panchallaykuna nichkanik separación del jefe encargado del puesto de vigilancia de Castrense ¿no? Entonces chay separación nisqanta riki ña ruaron coña chay jefetes cambiaron coña chay pero wakiqninqa manas kutiykuyta munanchu wakiqllan ña riki kutiykullan chayata willakamun wawqillaykuna pallaykuna a veces hay sufrimiento kachakukunapaqpa rikaw soldadukunapaqpas bueno kachakuq kichwapimi nisqaypina rikaw entonces a veces tukuy sufrimientoman churanku rikaw chay willakusqankumanta ashtawanchik castigaymanmankupas chay riki wakiq mana kutiykuyta munanchu mari wawqi chayllaykuna pani chayllaykuna mari kay programa llanchikpi chayñata riki a ver Boliviaman illasunchik kaytaqa uraperaqmi churarqani mana ñarimananchipaq kaqlla riki kutiramusqa rikaw a ver ichachun mana hinallan kutiq hinata ñirimarashunchik rikaw a veces kayna upiaypis mana balinchu rikaw Boliviamanta kay willakuyta chayamun wawqi chayllaykuna pay chayllaykuna chaypi riki raymipi rikaw raymipi riki kay La Paz Bolivia nisqanpi wiraquchaqa ni machuraqpaschu kimsa chunka tawayuqllaraq chayqa jovenchayraqmi que imaraqsi wakiqa 80 años man chayaspapas 40 añami que medio año qarikaw o medio vida niswanchik rikaw medio año niskani medio vida qarika entonces faltan hasta chayman chayananpaq rikaw 34 años jovencito wawqillaykuna pallaykuna paysi riki chay raymipi upianman kasqa amiguchakunawan rikaw huk punchaw iskay punchaw kimsa punchaw tawa punchawman chayaron upiastin amiguchakunawan ayllukunawan uchuy sapallan upiarqa riki amiguchakunapas ayllunkunapas upiaysirqachiki pero hasta kay wiraquchas wañukullan wawqi chayllaykuna panchallaykuna chay llumpay upiasqanpi nispatari kay Bolivia lamanta kay willakuy chayarimun kay de La Paz Bolivia chay llaqtamantaraq rikaw pariki yaykurqa huk evento nisqaman chay pariki sanchina kay raymikuna unaymi ñaqamuchkanña kay vinchuspi pasado Rikra raymi imanachkanchimi fiesta patronal honor del señor de Rikra rikaw hayka punchawtaq kanqa del 4 al 7 4 al 7 hayka kimsa punchawmi kaw 4, 5, 6, 7 tawa puncha yaqa chaynari kay raymi pariki chay tawa puncha lojuchuy kan hariki entonces yanqata señor Rikrapi kaqkuna chayni kay Bolivian hina wañukuchkawaqchik llumpayta upiaruspaq tupullawanma upiana kaptinqa upiachaykullankichik mari wawqillaykuna pallaykuna mari chay indari kay política nisqamanta riki marina kakullanqa mari wawqillaykuna pani challaykuna kay Abraham Siles kay tayta Abraham Siles riki reemplazon kanan karqa kay iskay Tribunal Constitucionalpi hurqusqakunapa chasqanchik hina riki tayta Aldo Vázquez chaynataq Inestelio paytamiki kay Congreso rik hurqururqa y chaytañataq kay amparo nisqawan kay
Poder Judicial pe kutiga cherjako inatin Tribunal Constitucional ñataq alientam Congreso rurarja nispan chayman sayapakuspa foronko imapaq astawan kay mama Patricia Benavides fiscal de Nación man kutiga chinanko rayku rikao tokoyta jewispa hasta Constitución kunatapas sarukuykusparaqmi kay llapa Fujimorista hacha congresista kona yella kay hacha Tribunal Constitucional porque mana chiqapta chororanqa imam kaqta Constitución man hina roran man hinaptinqa pima mayma rimanqa paykuna kontan bueno Constitución chaynatam nin imanasun ma chaynallatam cumplichkanku nispaniswan pero kunanqa hasta kay Constitución ta sarukuykuspariki kay Tribunal kaqlla jarjurullan kay tayta Aldota inaspa kay mama Inés Tello tariki chayriki reemplazon karqa kay tayta abogado Abraham Siles pero paisiriki mana munanchu chay cargo chaskita hinaspa nin manam ñuqaqa chaskillaymanchu chay cargotaqa kay Junta Nacional de Justicia ocupiqa si bien es cierto ñuqaman tupawaqriki chay cargo chaski astawanqa manam ichaqa kutikuchun cargonman porque yanqawan hurqusqam kachkan kay tayta Aldo Vázquez y mama Inés Tello paykunam kutikunanku chay cargonkuman manam ñuqaqa reemplazonqa yaykusaqchu manam chaskisaqchu nispa riki wawqchallaykuna panchallaykuna rimarin allinta nin kay werajucha rika cuentata hukun inaspariki mana pinqaypi kidayta munanchu rikaw porque yaykuruspañataq riki imat pasakunqa Congreso ñuqaykum riki Tellotawan Vázquezta hurquspari hamta churaykiku munasqaykutam ruranayki nispariki ninmanku rikaw chaymanta paypas cuida kullachkan riki wawqchallaykuna pani challaykuna pero astawanqa wawqillaykuna pallaykuna imataq pasakuchka kay urachapichus kachkan a ver por aquícito un ratito más kachaykusunchik maypich kachkan ahí está esto es astawanqa imataq pasakuchkan como kay tayta Aldo Vázquez pay mama Inés Tellopa contrampe o sea paypa reemplazon ya pero ya contrampe hinayarika chay nayariko richakan natenqa niskarqani kay tayta Abraham Siles mana chaskita munancho hinaptinqa imatas kay Congresowan kay Defensoría del Pueblo rurachkanku imaynatapas haykaynatapas kay Junta Nacional Justicia man riki runankuta churayta munachkanku wawqichallaykuna panchallaykuna imapaq astawanqa yachasqanchina riki primero munaychakuyta munachkanku kay Junta Nacional Justiciata chayta munaychakuruspaqa munaychakurunqaku imata kay Poder Judicial, Ministerio Público nisqanta, pero mana chayllachu principal objetivo kay congresistakuna, kay Fujimoristakuna paykunapaq riki principal objetivo Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, porque kay Junta Nacional de Justicia amriki chaypi umalliqkunata nanachikun nombran y paykunata riki hawan rikaw mana allin portakuptin qamkunaq mana allintachu portakun cambiaykusunchik nispari cambiaykunman kay Jurado Nacional de Elecciones kaqta riki kay Junta Nacional de Justicia entonces chaypaqmiki kay Junta Nacional de Justicia riki chinkachiypi karqaku astawanqa chay miembrokunata mana kikin instituciontachu riki chaymi qallaykunku Inés Tello y Aldollawan riki wawqillaykuna pallaykuna porque paykuna riki total hapinakuspanku niskanchik kay Junta Nacional de Justicia mana riki kasurqachu kay Congresota ni tribunalta ni pitapas rikaw chaymi nirqanchik punta programakunapi kay raynam kachkan kaykuna atimanta peleakuchkanku hasta wañuchinakuyman chayamankuchu nispariki rimay karqa riki chaymami chayachkanchik wawqillaykuna pallaykuna kunanqa kajaya kay Congreso chayniyataq kay Defensoría del Pueblo a través de la Comisión de Constitución nisqantakama tikrayta munachkanku chay chunka suqtayaq votowan hinaspa nisqanku riki hipa quedaqkunapas mana hayparqakuchu votowan riki kay Junta Nacional de Justicia yaykunankupaq paykunapas reemplazanmanmi kay Junta Nacional de Justiciataq nispa riki wawqillaykuna pallaykuna con tal que ruranchik yaykuchun anki hipapi kaqpas puntapi kaqpas imananchik haykananchik nispanku chay ley tikraypiña kakullachkanku porque yachanku chiqaptapuni yachanku kay musuq Junta Nacional de Justicia aklanapaqa
canan rique especial procedimiento con arico compañía con y demoranja rica y achka rique chay participanga y chay gana rique logranja pero chay pere que mana perder hoy tamonach kango no te pai con pa fácil mata hipap mi kachkan rique runanchikuna ancha runanchikuna nombra ikas kanan pa ya mejor constitución ta tikra rusun chignispa chay tikra y manya dedica kulachkan ko con palegona. ¿Qué tal Congreso? ¿Qué tal Congreso? Chainaja, Kaikimsa, reemplazó con Abraham Siles, Mónica Rosell y Jaime de la Puente, Paikunas Mana, reemplazaita Munancho, Kai Aldo Taban, Aldo Vázquez, Sinaspa, Kai Mama Inestelota, Maihims Mana, reemplazaita Munancho. ¿Por qué? Ya se China. Que hay Tribunal Constitucional, que hay Constitución Tasaro Kuikuspa, que hay Mama Patricia Benevenes Mansaya Pacuspa, Munashan Coroa Kunankupa, Poder Judicial Pa, Juti Cachishanta, Amparo Nishanta, Saro Kuikun, Kuñiti Kunko, Tanja y Kunko prácticamente, o Tanja y Kunko, porque Constitución Kamana China Tacho Ningricao, ya Rimar Hanchin, de que hay Constitución Ganin. Amparo peja imainatas llamkanan tribunal sichom hukuruna pipas maipas o institución pas mañaconga amparota poder judicial mana juita monangacho manam joiquemancho nispa coticoterispa bueno juculatas mañacoga no sé hay campas pero mañacona poder judicial tarica poder judicial amparo trae no tienes chay pereque mana atingñacho mana poder judicial juita monancho amparota anchay se sucede que tres señores tribunales Maña Corgane Amparota, Poder Judicial, Poder Judicial Natamana, Juaita Monancho, Jamiari que Constitución Javashaiki Mina, que Maña Cosjaita Juay Nis Pariki Chay Manchay Chico, tendré que como última instancia, Tribunal Constitucional Aning Marike, Are, Alinme, Maña Cosjaiki, Amparoki Cajaya, o Manam, Alincho, Kaikunape, Wakunape, Faldar, Anchay Nampapi, funcionan Chay Amparo. Pero Kunanga, mientras Chay Amparo, Chay Poder Judicial, Juikutinga, Manas, caso cancho que Tribunal Constitucional chay amparo pecha intervenir ampak pero kunanga intervenieron con palekona Constitución tajipan chay cospamana ñogachonine hasta van allapa especialista con abogado con constitucionalista con chay nampata ari maricoyan guajilla con la palekona tenga Abraham Siles, Mónica Rosell, Jaime de la Puente chay tayachanco en aspamana chasquita munancucho ricao porque es paikunak suyachkanko de que el Poder Judicial kahya cargo mancuti cachinanta ricao y China perimana asumita monachkanko como reemplazo y mapactas hay mismo chaya reemplazachita monachkanko que mama en estelio investigar que mama Patricia Benavidista y chay investigas han chay papel tariki yang hachachkanko abogados de Mama Patricia Benavidista y Jorge del Castillo en este lugar que llama Jarjos Jaña y Jarjos Japacha investigación Balinchuma no tenga por lo tanto como Mana Balincho no tenga Manam Cancho ima investigación pas Mama Patricia Benavidista contra Pericao entonces porque en este lugar investigación ya angachas Jaña ya porque Jarjos Jaña Cascanraico y no tenga Manaña Balincho y no tenga Manaña Cañacho por lo tanto libre de polvo y paja ninco digao Manaña ima hachampas Cañacho Benavides paja digao pero achkarima ikakuchkan hachankonajari pero chay hachankonari chay investigación mama ilistelio anriki wañun ya anchay también que cae apurao chayam más kachkan apurao chayaman en estelio pa chay aldo pa reemplazón ta chorazón si no tenga ya paikuna Manaña atingaña chikutikuita por lo tanto que cae mama Patricia Benavides naman kutikuikon apurao chayaman cae Ministerio Público pa Omanman, o sea, como fiscal de la Nación, en Aspaja ya pacha investigación ta que caso matanza Ayacucho de 10 chunca ya está masenchi, caso Cusco, caso Aymara, 2022 Watapa, diciembre, Jainawata, enero, febrero, marzo, Chaipe, Onchicuicuna, Chaicuna, primero, Yangachasca, Caron, Caricao, Chaimanta. Investigaciones contra Odebrecht, Chaicona y Angachasca.
kay caso cócteles de mama Keiko chaykuna yanqachasqa tukuy llapanta riki yanqacharonqa chay mama Patricia Benavides kutiykuspaqa riki chay talliw archivarachinqa llapachanta astawan kunan eso seqa riki caprichuwan rikaw manaña pinqarikuspa jara uyakuykuspaña riki aymapam hurqankichik ahora sí kunan mismo hawakunkichik nispa riki diferentetaña chaykunata rura imanqapas riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, chaynapi mana kutiykunanchu riki chay mama Patricia Benavides kay namanja. Pero kay Congreso de la República y chaynataq kay Defensoría del Pueblo, porque Defensoría del Pueblo umalin riki chay aklayta. Entonces, como umalin inaspa chajaya hasta leita, pues hiwichkankuña, hipan hatiqkuna nombrasqa kananpaq wawqillaykuna pallaykuna. Y chay hipan hatiqkunaqa desaprobasqakunaya. Mana erik aprobasqakunachu. Entonces desaprobasqakunawan ya seguramente Congreso chaynataq atisapakuna mama Boluarte chaykuna riki ña negociachkanku ña leytam tikraykusaqa qamkuna yaykunaykichik munasqaykuta ruwanaykichikpaq nispa riki ni imachkankuña rikaw totalmente justicia wawqillaykuna pallaykuna yanqachasqa kachkinatinqa haykapika may chayna kasunchik sarutyakusqa kay Congresopa y chaynataq atisapakuna munaysapakunapa tenga chaynalla qalliwchik rantikurwasunchik pues anchaymantapas rimarina kachkan wawqillaykuna pallaykuna ña nirqaykichik ña kayllapi yapachaykusqa ñam campesinoqa rantikusqaña kachkanchik pero imaynanpita manara chay funcionachkannachu funcionaykurunqama cualquier momento ñamiki Boluarte chay cargoma yaykuruspa qayna wata llapa campesinotaqa rantikurwanchikña rantikusqaña kachkanchik llapa campesino wawqillaykuna pallaykuna. Hinaptinqa hamukuchkan huk problema huk sasachakuy chaymanta huk punchaw rimarina kachkanqa sumaqta explicamusaykichik ña qallaykunña huk asunto y chaymanta hamunqa huk poco a poco huk ña nispa llapa campesinokunata chinkachiwasunchik y llapa tarpukuyninchikkunata chinkachinqaku chaypaqmi ña Boluarte firmaramunña. Y ñuqanchikqa ni cuentatapas hukusunchu qunqayta manaña atisunñachu ima rurakuyta España lluqsiyta munasunchik vamos a hacer paro, vamos a hacer movilización campesina, ya va a ser demasiado tarde. Ñuqaqa ñam kay wata qallayllapiraq incluso kay qayna watallaraq nirqaykichikña campesinokuqa ñam rantikusqaña kachkanchik organizakusunchik ama kay mama gobiernopa imapas chay trampankunaman wichinanchikpaq qhawan-qhawalla kananchikpaq incluso kay movilizacionkunapipas mayna allinraq kay campesinokuna lluqsispanchik chaypi riki yanapaswanchik pero astawanqa riki qhawachikunanchikpaq riki campesinokunata ama tupawananchikpaq pero kunanqa campesinokunata sarukuykullawachkanchikña wawqillaykuna pallaykuna ñam Congreso rantikuachkanchikña llapa instituciones librantikuachkanchikña porque mama gobierno ñam paqwayta rantikurwanchikña wawqillaykuna pallaykuna ñam firma karamunña chay foro de Davos nisqanpi chay agenda 2030 nisqan implementanapaq ñam rantikurwanchikña. Europapiqa ñam rantikusqaña kachkanku llapa campesino wawpiqa manañam ni achkampi tarpunankupaqa ley dejanñachu sichon chunka hectareata tarpunatinqa huk hectarea challapiñam tarpunki kunanqa chay isqun hectareatam dejanayki nispa obligachkaynatinqa chunka hectareapi hayka papataq hayka camionatataq lluqsiq huk hectareamanta haykataq lluqsin hinatinqa hayka toneladataq minusyarunqa y chay minusyasqanwanqa manachu mikuy pisi kanqa anchaymi chay rimaka chay kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna mana chiqapta puneqa riki kay cambio climático kasqanraykuchu porque chayman tikraspa chayman tupachispa riki chay prohibicionkunapas hamuchkan rikaw pero en realidad riki chay wiraquchakunaqa tramachkasqaku imatam astawanqa riki campesinokunata tarpunanta prohibiruspa aquí waqpiqa mana campesino sutin sino granjerokuna ñuqanchikllapimi campesinoqa chay granjerokunata o campesinos chakra ruriskunata riki ruruchinanta uywananta prohibiruspa riki chay yarqaymanqa haykuananchikpaq tiantiyanakusqaku rikaw con el cuento de calentamiento global pero rimaka chayqa imaynataq karqa calentamiento globalwanmi mikuy pisichkan manaña ruruyta atinñachu chakranchikunatinmi mikuy pisikunqa nispa incluso ñuqapas rimaka charqaykichik rikaw hamuchkan sasachakuy hamuchkan pero ñuqa chaynampalla nirqaykichik kunan riki achka mikuyninchikkunapas lluqsiykullachkan sala suficiente chayta churakuykusqa riki saraqa riki hayka watapas kakunqan pero kachkan guardanapaq ama puyunanpaq kachkan aysakuchakuna sumaq tapachayuqkuna
chay tapa chaykunapi guardaychi kay mikuykunata wawqillaykuna pallaykuna papatapas chulqiykuspa chuñuykuspapas guardakusunchik porque yarqaymi hamuchkan kay wiraq huchakunam yarqayta apamuchkan mana kay calentamiento global wanchu porque engañoqa niskan por culpa de calentamiento global por culpa de mucha lluvia por falta de lluvia nis toko evento anricao llumpay rupay llumpay lasta llumpay kay imapas anchaymi chay mikuypisimuchkan nispa rima kachayqa kachkan redes kunapi chay especialistas gobiernos chay foro Davos paykuna rimachkan pero en realidad disimulawllaqa amaña kayta tarpuychikchu amaña wakta tarpuychikchu amaña arrosta tarpuychikchu arrospas kanqa hamuq punchawkunapiqa apupa qullqisapapa mikunallanñam kunanqa arrosqa lliw runapa platunpi hasta wakcha runakunapas arroz yanuychataqa anki segundo chanpi picantichanpipas llullu chaykunata chaqruchaykuspapas o sapachallantapas ima mikuychakunawan chaqruchaykuspapas lliwmi mikunchik lliwmi riqsinchik pero prohibimunqan paqwaychata wawqillaykunpalla ñam kay gobierno rantikuwan ñuqa nichkaykichikna chaynaqa ama qipa punchawkunata ñuqa niwankichichu karqa chay wiraq huchaq yanqata riman nispa niwankichichu porque rimasqaykunaqa complicamuchkanmi wawqillaykuna pallaykuna porque ñuqaqa chay bases nisqanwan o sea sumaqta taqwi chakuykuspan chay partikunataqa rimamuchkani ña así que nichkaykichini kay gobiernoqa mama Boluarteqa ñam rantikaramanchikña campesinukunata pero ichaqa imaynapitaq rantikusaña kaspaqa hinallaraq kaqay hawka kakuchkanchik mikunanchik porque leykuna o sea chay políticas públicas nisqankunami que manaraq hawanchikpiraqchu disimulawllam rantikaramanchik mana cuenta hukuqllata congresopas ñam rantikuayninchikta qallarichkanña chaykunam chay políticas públicas chay implementación nisqankuna poco a poco kaptinmi imataq pasakunqa anchayraqmi qhawakacharukusun wawqillaykuna pallaykuna porque manarik apurauchallamanchu llaw campesinukuna chinkananchik implementaykamunqakuqa sino poco a poco llapa semillanchikkunata chinkachinqaku chay productos nativos productos orgánicos nisqankunata poco a poco hamukuchkan industrialización de los alimentos hinatinmi chakraruchisqanchik mikuyqa mana mikunapaq hinaña kanqa chay alimentos industrializados nisqan baratopaq lliw rikuriramunqa chayllataña llapa runa mikukunqa hinaptinmi campesinukuna ni mayman chaymanpas rantikuyta atisunñachu wawqillaykuna pallaykuna porque paykuna achka rikchaqtam planteanakamuchkanku paykunaqa maqta sabidullañam kakuchkanku rimaychankupiqa riki sumaqchatam no esto va a favorecer a la siembra al cultivo más ruruchiykanqa kayna punchawmi imamanta rimasqayta sumata explicamusqaykichik pero ñam patachanta rimamuchkaniña wawqillaykuna pallaykuna chayanta riki mari oranchik apurauchallaman pawraykuchkan qaqariki contraloría ninchu kayqa a ver abogados abogados de la presidenta abogados de la presidenta Boluarte, presidenta usurpadora por supuesto, paypa abogadonkuna riki fiscaliawan parlakuykuspa hasta tapukuykunatapas yacharonkuña naspansa riki presidenta manirika mama presidenta usurpadora mana usurpador ninchu ñuqa nichkani usurpador nispaqa kaykunam kachkasqa kaypiq kaynata rimanayki nispa yachachinakusqaña rin wawqillaykuna kay panillaykuna kay mama Boluarte. Escándalo. Abogados tienen acceso privilegiado a las preguntas de la fiscalía. Entonces, fiscalía willachkan kaytam tapusunki, kaytam rimanja, kaytam rimanayki, práctica ima ñamachayaq wawqillaykuna pallaykuna. Prácticamente todo un engaño wawqillaykuna panichallaykuna. Yapas chayna rikao.
Mari kay programa llanchikpi chaynari que wawqillaykuna pallaykuna kay Boluarte kay mama usurpadora nichkanriki manachiki kanchu bancada manachiki kanchu congresista manachi kanchu riki partido político y congresopi pero congresopi kapuachkanmi hatun amigo chaykuna nispari wawqillaykuna pallaykuna en realidad mana amigo chankuna si son aliados estratégicos del mama usurpadora gobierno de Boluarte paykunaqa pim chay lapischakuna chay intagriki chay Fujimoristakuna kikin Alberto Fujimori nichkanriki mama Boluarte hasta 2026 mi tianqa nispa entonces hapinakuchkanku paykunaqa suwakunankupaq kay congresotapas rantiruña kay mama Boluarte chay congresopas manaña ima ruayta atinñachu chay qullqinwan hasta bañukuna allichachaypiña kullachkanku hasta ispakunankupaqpas pagasunchik wawqillaykuna panichallaykuna chayntagriki chaynallataq mama Patricia Benavides ariki entreganman karqa Boluarteman llapa tapukuykunata inas kaytam tapusayki bueno kaypi imantataq ninki bueno kaypi kaynataña churaykusunchik kaynata contestawasqaykita churaykusun nispa riki mama Patricia Benavides fiscaliapi kaptin hasta tapukunakuykunatapas allichanmanku kasqariki wawqillaykuna pallaykuna ay chaynata rimarinriki tayta Oscar Nieves abogado intermediario suspendido ni wawqillaykuna pallaykuna chaynata riki kaqaya mama Patricia Benavides imaniskantaj cualquier momento ñuqaqa kutikusaq fiscal de la nación nispariki kaqanichkaniki espero regresar pronto como fiscal de la nación anchaypaqmiki kay Congreso de la República Tribunal Constitucional illapaq wakiq atiykuna riki ucupakullachkanku chay riki Junta Nacional Justiciatapas riki tejuypaq tikuchkanku imapaq kay mama Patricia Benavidista fiscal de la nación man kutiykachinankupaq kaqanichkaña cualquier momento yo voy a regresar como fiscal de la nación nisparaq wawqillaykuna pallaykuna pero ichaqa kaqaykunan riki nin inaspanin tayta abogado Jorge Castillo porque chaypiq manaña inestello kanñachu rikao tapunanpi naspa imanintaq manam riki ñuqaqa miembro de organización criminal chukani yanqam chayqa llullam chayqa maymakunan chay investigawasqanku kanchu ni imapas claro como ña inestellota rik harqurunkuña imanaña chay tapukuykuna valenñachu hinaptinqa kunanqa paqway mana huchayuqña rikurirun chaynam kay justiciata rantinakunku kay hacha runakuna wawqillaykuna porque hacha runakuna ya prácticamente porque a ver allin runaqa yuyayniyuq runaqa a ver kaykunamanqa yaykunqaqa concienciallapas kanmanchik manchakuyllapas kanmanchik pero hacha runakuna kanku mana uyayuq mana yawarninpi uyayuq naspariki munasqankuta rurakullanku wawqillaykuna pallaykuna y chaymiki ñuqanchikkuna riki reaccionananchik haykapi kamay ñuqanchik puñukusunpas hasta jawkachik ñuqanchik lliw rantikusqapas rikusunchik rikaw alerta chaqay nichkankuña colegio de abogados de Ayacucho, colegio de abogados de Puno, colegio de abogados huklaw llaqtakupi kaqkunapas nichkanku kay Tribunal Constitucional kay Francisco Moralespa umallisqan mama Patricia Benavides riki imaynatapas kutiykachiyta munachkan fiscal de la nación man y chaynaqa chay wiraquchaqa parlanakuspa chayta ruranku por lo tanto manam allinchu chay umapi tiyanan chaymi renuncianan kay presidente del Tribunal Constitucional nisqanta kay tayta Francisco Morales nispa riki rimay kachkaña wawqillaykuna panichallaykuna chayñata riki chaynallata a ver si tenemos más tiempo mama tiempos ganarullawanchik porque achka rimaykuna kasqanrayku a ver si por aquícito hablamos de algún temita ahita kaytaraq tukupachaykusunchik Jainimpa 1 de mayo Jaina Punchaucha mana Jainimpa Jaina Punchau 1 de mayo riki wawqillaykuna pallaykuna lluqsiykullanku llapa ayllukuna riki incluso familiares de la matanza de 15 de diciembre del 2022 paykunapas illarqaku Limaman inaspa Limapi riki hatun marchata ruaykullarqaku igualito huklaw llaqtakunamantapas Puno kay Arequipa Cusco chaykunamantapas ayllukuna riki rirqaku chaypi huñunakuykuspanku Jaina Punchau riki marchaykullarqaku kay gobiernopa contrampi chay justiciata mañakuspanku y chaynañataq riki kay Tribunal Constitucional Congreso chaykuna riki munasqankuta ruwakuchkanku chaykunapa contrampi riki marcha karqa wawqillaykuna pallaykuna por el Día Internacional de Trabajadores ayllukuna riki
chaynata waqiqkuna chay justicia chiqa justicia masqaqkuna muy rajakuriki kay Lima llaqtapi achka pero chaytaqa manan prensa hurqumurqachu chay willakuyta manataqma hurqumurqachu ni waqiq plataformakunapas pero iskay ari pública rimurqakuma chay movilizacionkunata chaynaqa asociación de mártires víctimas del 9 de enero Juliaca paykunapas igual wawqillaykuna pallaykuna nisqanku ñuqanchikqa mastan protestata ruwasunchik imaynama kaynata hawakusunchik ayllunchiktaq wañurachinkuraqta y constituciontapas sarutiakuchkankuraqta y munasqankutaq ruwakuchkankuraqta nispa wawqillaykuna panchallaykuna rimarillanku a ver kachkanraqa mas willakuykuna pero ichaqa manaña hay pallanñachu riki wawqichallay panichallay. Entonces, a ver, huku willakuypas taxa kachkanraqpas kaychapi ahí está, kay willakuypas kachkan chaytapas rimachaykusunchik rika wawqillaykuna pallaykuna grifuta rika wawqillaykuna pallaykuna chay limpianmanku grifu piriki chay tanque nisqanta limpianmanku karqa riki iskay wawqichakuna tiuntin rikaw y paykuna chay intoxicación nisqanwan wawqillaykuna pallaykuna wañukullanku iskay weraquchakuna tiuntin paykuna riki limpiasqaku chay tanque de combustible nisqanta kay grifupi ari chay pasakurqa riki wawqillaykuna pallaykuna kay Huancavelica law perikaw chaypi limpiapakurqaku chay tanqueta rika paykuna llamkayninchik chay karqa rikaw astawan maylawpi distrito Paucará Acobamba nisqanpis chay pasakurunman karqa kay grifo Barrera nisqanpi chaypi rika kimsa llamkapakuqkuna jejiparuspanku chay intoxicación nisqanwan wañukullanmanku karqa porque paykuna riki samatiayurqaku riki chay gases tóxicos nisqanta riki chay mana allin wayrata rikaw chay contaminasqata rikaw chayta riki samatiayurqaku y chaywan riki wañukullarqaku astawan paykuna riki sutin Efraín Parado Torres 61 años, Richard Parado Suárez 23 años y Caín Junior Parado Suárez 26 años. Payriki incluso Huancayupiraqa paykuna yachasqaku Huancaynu kasqaku chay llamkaytachik yachanku natiriki kaymi limpiana kashka y qamkuna yachanki nis qayachirqaku nati chay llamkapakuq rirqaku riki Huancavelicaman kay distrito Paucará Acobamba nisqanmi y chaypi riki llamkapakusqankupi wañukullanku chayna wawqichaykuna panchaykuna ya tukpayninman chaykullanchik kay programallanchikta ganarullawanchik riki tanto willakuykuna qhipariykamusqay pero ichaqa achkasora jeparon riki entonces tukpayninmaña chaykullanchik kay programallanchikta a ver si hay algún mensaje algún saludo algo que comentar bueno chayllaña riki wawqillaykuna panichallaykuna chaynaqa mama qunqaykullankichikchu uyariwaqchikña riki 106.5 FM nisqanta chaynata riki uyariwaqchikta riki 91.7 FM nisqantapas ripukullani pasakullani